Kāri rongo hia te kite mai o ngā manu. Te kōrihi mai o ngā manu. Kāri he hau. Kāri rongi tētai paku aha. Te kau mārima mita pea te teitei rawa o Gabrielle i Bola. Nui rawa. Kua hara mai ngā mātanga, kua hara mai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakarau o rā ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko Tākitimu tawhare. O tira ko te rongo tōna ingoa. Ko Tākitimu waihirere te tohu maumahara kia tā tīmi kara. Koera te rongo te ingoa nani. Koa, mō ia rā, ka karangahia ko Tākitimu. Ko Tākitimu Marae. Kei te tika. Hoi anō. Kei roto i te rongo te ingoa nei. Ngā kōrero hitori. Mo te whare nei, mo Tākitimu, i take mai tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaii rāno, i piko i whiti, te wāhi wehe atua i ngā mātua tīpuna. Ai ki ngā kōrero, te tainga mai o te wakatapu o Tākitimu ki tēnei takiwa. I kuhu mai mā te ngutuawa, i tau mai ki tēnei pito o te awa. Ka haere tonu mai a Tākitimu, ka tai ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wai ko mākea kea te ingoa, ka Tākitimu ki reira. Gabrielle came. We woke up, it was a beautiful day, and I thought, whoa, we've dodged a bullet. I hongi te hui tētahi haunga kerekera. Āhua rite ki te sulfur. I taku whakaroa ke, he hao ki tērā. Te tainga mai ki tēnei pito o te taonene, ko marama, nā te paru. I hikina ta haunga o ta paru, i rungi ta hau. Mai te wai, i kawea mai e te wai. Koera ngā mea i ki te atu i rongo atu a hau. We heard the river, so we heard this river roaring, and the wall of water was coming at us. So all we could do was sit there and just let it come. We couldn't get out. Iai ki ngā kōrero, a te taua hunga ngā kaipūtai o matapai huarere. I taka te wai ki rungi ngā puke. I heke te wai ki raro ki ngā whārua. I rere mai ki konei, kāre i taia te ārai. Puta mai te waipuke mai tēnā taha i te Pākehā Showgrounds. I reira, i te taha o tēnā ko tō tātou marae i tuarua, ko tōkunei marae, anō ko tāpiti amaru. Ka hara mai te waipuke ki reira, ka piki mai ki runga i te Showgrounds, ki runga i tōkunei marae. He mo katoa i te wai. Ai, mate ai i te waipuke. This whole flat, this manaia, this whole area, going right back to those hills, was a lake, you know. And we were either using kayaks or anything to float with, you know, to get around. Yeah, it was a horrible, horrible reality. Ko te ingoa tēnei wāhi, ko te waihirere. Nā mena ka whakaaro o tātou ki ngā tautata kua hipa, ngā waipuketanga. Nā whai anō pea i ki ai e tapaina ai taua ingoa ki rungi tēnei wāhi. Ko te kōro
ko tētai kōra a he manga atua i hirere. Engari, tērā pēr he kōra tērā mo te āhua te whenua i te wāka waipukihia. Tērā pēr ko te waipuke nei, e ona āhuatanga. Me te mahi kai te mahia i nei rā, koera tētahi whakatutukitanga anō o te kupu whakari, a te kōti, ko koe te waihirere, ka pōkea koe te kohu. Engari, he wā anō tōna ka puia, ka puta ki te ao mārama. Kua pō haru katoa te papa, i wahora, i ki te atu mātou i ngā toinga o te waipuke. Ngā mea i kawea mai no tata no tawhiti i te taho te taiapa kai wahora e tau ana. He mahanga momo mea i reira. I ohorere katoa mātou te ki te atu. He ahanga momo mea i tai mai ki konei. Waimari mātou, kāre i kuhu mai wērā mea ki roti ta wharene. I te rā tuatahi, kāre i tae mātou te whakawhiti mai ki tēnei taha, i katia te priti. Engari te wā i huakina, i timata mātou, ki te kohi ngā taputapu, ngā hāpara, ngā kō, aharane, ngā mea ia mātou. He mea rūrū noiho. I lost everything, totally. Yeah, and that's the price we have being river people, you know. No tō mātou tainga mai, i timata mātou ki te kirikiri. Te kiri atu i te ngā paru, e piri tatāna ki ngā taha taho ta whare i waho. Ara, ko ngā whakairo kai muara. I rungi te mōhua mena ka waihotia pēra ka pīrau, ka tere pīrau. Nore koera tā mātou mahi. There was no shine, and I realised how hard this marae had been hit. We don't want this to happen again, and we don't want our kids to live in fear, because that's something that you don't forget about now when you hear the heavy, heavy rain. People are thinking, whoa, you're wondering, are we going to get hit? Kai konei te nuinga kai tarati o te marae, kai tēnei takiwa e noho ana. Raru katoa rātou, rātou katoa, o rātou whare. No reira i a rātou, kirikiri ana ngā paru i o rātou whare, e rapu ana i tētai oranga mō rātou i roti a rātou ake whare noho, i mōhio pai mātou. Ana, kei te pai koutou. Mahi o koutou mahi, tiakina koutou i koutou anō. Waiho te whare kia mātou. Kia mātou te hunga kāri i pāngia kinotia. No muri mai te waipuke i hara mai Jean Waiting mā ki konei, ki te tiro i tā mātou mahi, me tā rātou ki mai ai. Tika tā koutou mahi. Kāre mātou i tino mōwhio, hea tā mātou mahi. Engari, hei tika tā koutou mahi, ara te tahi atu, te kirikiri atu, ngā paru, kia kore ai pīrau, ngā whakairo me tā koutou. E pāna ki ngā mahi a pāna ki te whare nei, ki ngā whakairo nei. Engari, tino kore nei te whakarongo mai a te kāwanatanga me ngā kaunihira. Kāre i whakatikaina, kāre i rapua tētahi hua, a tētahi rungoa, ke kore ai e pēra anō. O te Wairoa ho pupu ho ngene mātangirau. Ai ki wētahi e koro tērā mo ngā wahanga o te awa. Me ki wētahi ka timata mai te pūtake o te waitā heke o te reinga, koera te mātā puna o te awa nei. Hoi no, arā hoki ngā awa ka piri mai, ka hono mai, ko mangaruhe tērā, ko waiau tērā. No reira, ai ki wētahi, kai reira ke te timatanga o te awa nei. Nā, mai te hirere, te mea tuatahi ko waira keina, te mea tuarua ko manga poeke, ko manga aruhe, ko waikare tāheke, ko kauhaurua. Koinei ngā awa e uru atu ki roto o te Wairoa, i te awa e rere mai ana ki uta. Tēnei kupu ko te hōpupu
He kōrero tērā mo te hōpūputanga o te awa me te hōpūputanga o te tangata. I runga ngā take, ngā kaupapa, ngā harane o te wā. Wētahi wā ka pupu ake te riri. Wētahi wā ka pupu ake ngā kare aroto. Nō reira, ko te rite tērā. Hoi nō, ko te hō ngene me ki kai te huri haere. Kai te miu haere te wai. Nō reira, he āhuatanga nō tērā o te tangata. Ka tae mai ki tēnei pito, me ki tēnei wahanga o te awa komatangirau. Whakaputa atu ki te moana nui i ākiwa. Ko āhua ngā ware ake, ko āhua pai ake te rere o te wai. Ko kahu ngungu o tō tātou nei rangatira kai runga. I ngā wā o mua, ka putu te hia i roto i te ngākau o tōku nei kraua, ahata, tipoki. Nāna e he tia ai, ki whakatūwhera tia, he whare whakairo. Mō tātou mō konei, mō te Wairoa. Nā, ka haere ia, ka tono ki aia, ki a tā apirana, ki mahia mai, he whare whakairo mō konei. A ka whakaitia tā apirana ngata, ka ki atu aia ki a koro, a mahaura e tū. Hei kai whakarite, kai whakahaere, kai mahi mō tēnei whare, kai a koe tēnā. Ka hara mai ngā tohunga ki konei, hei huihuinga, ngā tohunga o tūhoi, ngā tohunga o te waikara mōna, o nuku taurua, o pahauera, o hera taonga, puta mai rātou ki konei, ka whakatūwhera tia tētahi, karakia tino nei, ka whakapāinga ai te whenua, ka whakawātea ai tēnei wāhi, ai whare karakia, ai whare whakairo. Nā, ka mea mai apirana, ki a tātou katoa tau kāinga nei, māku e koi mai ngā kai whakairo mo te whare. Nā ka haere ia ki pene taiapa, e whanaunga nāna. Nā reira ka ki atu ki a pene haere, tikina mai rā, wetahi o ngā rangatahi o te whānau o konei. Tikina mai rātou, a mahau rā, e whakaako tia, me pēhea, e mahia mai e nei mahi. Konei te wānanga tuarima. Ko hara mai ngā whānau, ngā kai āwhina, kai tautoko, ki te mahia, e ngā mahi ka tohua, kia atāhua e te piata mai ngā whakairo. Ko hara mai ngā mātanga, ko hara mai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakahauake, te restoration. Me ki he momo whakarauora. Mahi whakarauora tēnei. Whakarauora ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tipuna o tēnei whare. Nō re me mi atu ki a rātou. Ka tika nā te mea, ko rātou te hunga e āwhinaani a mātou. O tira ko te tumu o te rangi ko Tākitimu, a ko te tumu o te whenua ko Tākitimu, a ko te tumu o te moana ko Tākitimu. E mihi nei, a kia tātou, a ko hoki mai nei. O tira, kia koutou ngā kānohi hau i wainga nui a tātou. A nau maharo mai, kia Ngāti Kahungunu, e mihi nei. A nā, tō tātou nei whare, e mihi nei, a kia koutou me o koutou katoa. Hara mai, hara mai, hara mai. I just want to say 7:30 is breakfast. We'd like to start at 8:30, but probably start at 9. And we'll go through this again, and then we're out there working. Jodie's going to talk about that side. Pere,
E tika he pono me te aroha ki tō kōrero, he whakapiripiri mātou ki tēnei kaupapa o Takitimu, te aki taonga, te taonga o ngā tūpuna, te taonga o ngā atua, te taonga o ngā mokopuna e heke mai nei. Ka nui tika hiki a koutou. Ai, he mahi nui tēnei, engari e hara mo te anaia nei, anake. Mo te inanahi, mo te apōpō, mo te apōpō aki. Tēnei mahi. Ko tīmata kē, te hanga i wētahi mea hae whakangāueuetia ki te pānga mai o tētahi āhuatanga pēra, hei ārai pea i te waipuke, te tūmanako. Ko te kaupapa i konei, te whakapaipai i tō Tākitimu Marae, a kahungunu, Tākitimu. Tēnō kaupapa i konei, tērā pēr kai te kite te maha o ngā tangata, te nuinga o rātau e noho tawhiti atu i te kāinga. Moetahi e noho i konei, ko te whakapaipai, ko te whakamana i tō tātou nei whare tipuna a kahungunu. Ko te tikanga i tū ai tēnei kaupapa, i te mea Wairoa te whakapaipai i tēnei whare. Me ngā āhuatanga o te taiao, pērā i ngā waipuke, i konei ahau i te wā o Cyclone Bola, i konei ahau te wā o Gabrielle, te waipuke e mua i a Gabrielle, koe nā te wā tuarua, i tēno wepua, te taiao, i te whenua nei, te whenua o Waihirere, te whenua o te Wairoa, o tira te tai rāwhiti, me era atu wāhi nā te waipuke i patu. Kua tahuri te whānui, ki te whakapaipai ake e ngā whakaero, kia piata mai ai ngā karu, ngā kanohi o ngā tīpuna e tūnei ki ngā pakitaro o tēnei whare. Engari he akoranga kei roto. E hara i te mea kai te panipani noi ho, kei te ukui noi ho atu i ngā paru, i ngā puehu. Engari kai te ako i ngā kōrero, mo tēnā tīpuna, mo tēnā tīpuna. Te nuinga o enei, ko roa te wā, ko hoki mai ki te kāinga. Kei a rātou hoki ngā kōrero, e pāna ki tēnei whare, ngā kōrero pūrākau, e pāna ki tēnei takiwā. Tō mātou nei aua, Wairoa ho pūpū ho nenge matangi rau, o tira i konei ko te Wairoa tapakorau. I hara mai a tainui, i hara mai a waikato. I tukuna rātou e tūheitia. Ki ngā wāna tāngata, wāna kaimahi, ona ringaringa, ona waiwa, i tukuna atu ki ngā tōpito o te motu i pāngia e te āwha, i tai mai ki konei, i tai mai ki ngā takiwā. They arrived in dirty big trucks and trailers full of shovels and wheelbarrows and rakes and brooms and buckets. And the other one was full of kai. Yeah, beautiful people. And then when they finished Tākitimu, I thought, oh, well, to HU, you know, thank you, you know. Ma te papa nei, ka aroha nā te mea kai raro tonu i ta whare, ngā paruparu e tawana. Ko māro, me he raima. Me pēhea te whakatika. Ka re tae mātou i te wā, no muri tata mai i te waipuke, te tiki, nā te mea he waua i tō wā. Ana, ko māro nei ne. Me pēhea te whakatika. Me tō mātou whare kai hoki, me pēhea. Me mihi tonu ka tike ki a rātou. Ngā tamariki, ngā taiohi a te kura kaupapa Māori o ngā tika hunga o te Wairoa, nā te mea, me ngā taiohi ngā whānau katoa o te rohe nei. Engari, ko rātou te hunga i hara mai ki konei, ki te whakapai pai ake, i tō tātou marae o Tākitimu.
He mahi waua, e whakapaukaha ana mo tō rātou whare, mo tō rātou marae. Nā te mea, aha ko mātou nei o ngai te apitu, ngāti moi whare, ko mātou ngā kaitiaki o te whare ni. No mātou te whenua ni. Engari, no tātou katoa tēnei whare, no tātou katoa tēnei marae. Nā te mea, i whai wāhi te katoa o te Wairoa, te rohe whānui o te Wairoa. Me ngā iwi, kai wahu atu, i whai wāhi i roto i tōna hanga. Me matāra te tangata, me matāra hoki ngā iwi, me whai aroa hoki ki te taiao. I te mea, ka whai aroha te taiao kia tātou te ira tangata. I had a conversation with Minister Jones when he was here, and he has confirmed an amount of money for Tākitimu to remove the silt. So we're now just waiting to see what process it is for us to receive that funding so we can get the silt out from under our whare nui and out from under our whare kai. Yeah, we've had Hoki taonga funding, which allowed us to start doing restoration work. Gabrielle's had a huge impact. So flood protection is huge. All we're doing is catching the water that won't go around the bend, and we're guiding it back to the awa in the fastest, safest way we can. We're spending all this time doing all this restoration, and we have to future-proof it for our kids and their kids and their kids. We're in the middle of negotiations with the Crown Manager, the marae is, about how we're going to protect Waihere, North Clyde, Ruataniwha, and all our marae. It's been a real journey for all of us as mana whenua. Ko ngā whakaero kai wahora, ara ko te kōruru me te teko o te whare. I whakapaingia, wai hoki i whakahokia ki rungāki. I whakahaerehia mātou tētahi, ari te mea he hui. Engari, i reira mātou e taki karakiana. Mo te whakahokinga o taua whakaero ki runga. Engari, i a mātou e taki ana ngā karakia, i ki atu mātou ki ngā tamariki haramai. Haramai koutou ki te mirimiri i o koutou tīpuna. Nā te mea tērā pēr kāre e pāno o koutou ringa ki ēnei whakaero. He mea, e mahi a tāngua tira. Tērā pēr koera tētahi kōro ka noho tonu i Waiangi a rātou. Ai, e moko i pātaku ringa ki tērā, ki tō tāua tīpuna kai runga rā. Ko ngā whakaero katoa o tēnei whare, no ngā waka katoa o Aotearoa. Everyone whakapapas to these these tīpuna. And tonight we're going to do some stories about them. We've picked one and we're doing research, and that's amazing for everybody. Kia uhia mai tō korowai aroha I runga I a tātou. Tātou e kara pene mai I tēnei wikine, kia wānanga, kia whakawhanaunga, tahi, kia ruku hia I tō tātou nei whakapapa o tēnei o ngā whare o tātou. Tēnei mātou e hui tahi nei, kia wānanga tahi ai. All the whānau that were from Waihere Road and from Tākitimu told us about the marae and the experiences they had as children. And you could feel the tīpuna because they had not had whānau in here since Gabrielle. And they were just as moke as you have been as whānau of these amazing taonga. Te mea nui, kia tuku e nei taonga nei ki ngā tipurangi e haere ake nei. Ko te nuinga o rātou kāre anō kia whānau mai,
Koira ki au te mea nui. Ngā kōrero roto tau whare, me mōhi o ngā tamariki, me mōhi o ngā mokopuna. Koira te mea nui, mena ko Tākitimu te wāhi e kōrero nei, me he mea ko te reinga e kōrero nei, me he mea ko whakaki ko kīhai rānei. Ki te kore enei kōrero e tuku, ka nunumi, ka mate, ka ngaro. Mā tātua te Waka, o hine mataru o te awa. Rārua te hapu, rārua te marae. Maunga po atu te maunga. It's about coming back to our marae and looking after our marae. It's about getting the love back. You know, that's been missing for a long time. Don't stop coming here. The work hasn't finished. It's only actually just begun. And there's a lot more to do, and we all need to do it together. And the whakawhanaungatanga that comes with it is probably the most precious part of it. Yeah, it's wonderful. That's my message to te uri o Tākitimu. Maumahara te iahati e konei. Nā te mea I pērā ngā kōrero, te hunga I konei I te pānga mai o Cyclone Bola. I konei wetahi, e mea ana, konei tā mātou mahi, anei, I noho tērā hei tauira mā mātou. Hae, he mahi kai te haere. Me mahi. Right, anei te mahi mā tātou, tamariki mā, taiohi mā. Nei, whakai mai katoa, ngā tamariki me ngā taiohi, ana, kia mahi tātou I te mahi. Me kaha mātou ki te whakarite I a rātou, me te whakatakoto I ngā tauira, kia pai ai tā rātou tū I rungi te matatuwhina, kia tūranga tirai I rungi tēnei marae o Tākitimu, me ngā marae huri noa I te rohe whānui o te Wairoa, me we rā tū marae o te motu, I roto hoki ngā kaupapa ka whai e rātou.